Iya. Gabe majara horas. Terlumobi ma dihamu suhu bolo nami marga sitijak. Gabe ama. Dihamu dongas sahuta nami keluarga sitijak inang boru tubing. Na perjolo pasaton nami selamat ma tu keluarga nilai nami. Tokin nai gati nama gelarate gabe opung nama te. Iya. Opung misi pai mama jo sonari ate. Ala ni dohonon nami lo tu hamu soni do ni tua-tua ador haduka ma togo-togo ni lobu ador hatiti ma togo-togo ni horbo. Penggeng malai kudo inang bau kusaur matua pairing-pairing pahopu sahat tu namar nini sahat tu namar no. Himma tutu. Auto pengantim majo ate. Sada-sada apa? Buat Albert sama boru harta he. Boru Siburia nate. Iya. Jadi perjolo dohonon nami ma atas nama STM Cinta Kasih. Selamat menempuh hidup baru dan selamat berbahagia. Tapi satu hal harus Albert ingat. Pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan manusia. Tetapi mempersatukan dua keluarga. Yaitu keluarga Sitinjak dengan keluarga Siburian. Alani, ingat, tangi, bohama asa berbahagia keluarga tujulan narion. Satu resepnya, jangan kau taburi cinta dengan permata. Iya. Tetapi hujanilah dengan kasih sayang. Amin, amin. Amin dai. Amin. Jadi selamat menempuh baru. Jadi suang songonima nang tulay nami, do inang bau nami di son. Hobar tupak katayota di tonga-tonga ni STM Cinta Kasih. Adong do hupatu pahami berupa kado sian anggaran dasarta. Suak songonima nang natahatai songo tupak liat. Laos di soma pasahaton nami noni tulay do nang bau nami. Alani bolu tukpen non songo dia naboi tarpasatami totonga-tonga ni keluarga. Asa dohon nami ma songo ni dok ni na tua-tuai. Asa titim mana tinopa orak ni padang mabail langguna. Otik sosadia pe, tupak naboi tarpasatami non. Siad donga sahuta STM Cinta Kasih. Tuhat tadi batama namanggohi pasu-pasuna. Songo nima sahat niata nami. Siad donga sahuta STM Cinta Kasih. Anggo nalau mami tagodang upasa majo tu bapak udah nih. Tulang ema. Ido. Tulang senior. Ido bate. Ido mulate. Diamu pada nami. Guru dia si huton perruak kamu.